Yeah, sibingelele siyabamukela ke la sikhona lana kanjani singaba umsimango la sikhona khona ithembisa e230 eGiyani la sikhona khona sivakashela udokotela wamakhambi esintu ugedla wawumsimango gobela futhi ukubheka nje ukuthi namhlanje na kunosuku siyabona ngathi usuku olukhulu sifuna ukubheka ukuthi wenzakalani baba umsimango sikubingelele ngibonga kakhulu baba ngiyajabula ukufika kwakho namhlanje sithatha usibeke siyabona ukuthi la kunabantu ababili abakhona la ongabantwana bakho sichazele nje ngohambo lwabo kafishane babe laba seyinyanga bafike konke ukuthokoza but manje seyinyanga nje wabona abagcoka amampura afana nomsimanga seyinyanga lezi baba abantwana labakhulela ekhaya lapha bantwana labathi baphamisa impanze la ekhaya sho nje manje namhlanje nosuku lokubakhipha kuba uqala basebenze usho njalo impela liqiniso lelo baba mawuthi bayinyanga ufuna ukuthola bayizangoma bayinyanga bawugedla bayingahle hle uspecify uthi hayi sebayizangoma hayi no bayinyanga I know bawamagedla cha babe bayinyanga nangithi bayinyanga zangoma mkhulu zangoma zangoma bayagida bayahlehla abafana nomsimanga umsimanga ubhobhojana okay no asivele size kuwena thokoza okwenza uthokoza sisiyothokoza esichazele kancane ngohambo lwakho ukuthi mhlawumbe ufike nini kube njani ula yini oyifundile la yini futhi ozokwazi ukuthi uyinikeza abantu abasuke befuna usizo Thokozani ngiyanibingelela bonke abusheni dumelang nna ke nna gogo Mongute ke golela ka mo baba Msimango ke tswa ke le Pretoria ko Hammanskraal ke tlile mo baba Msimango ke tle ka go tlogodisiwa ka mompandeng wa gae ke gotsi ka jeko ile nna ibile ke lengaka nkare ka bokhutswane ke ka mompandeng esnang ditshele esnang difitlo ke mpande e bulegileng ke mpandeng e le gore ya ruta ha e fihle selo tswelopele ya ka ite so sithi ufikile la ufike la ungenye indlela and then uphuma ngenye indlela ngifuna ukubheka ukuthi is there any difference ongathi yabo mangena la bekunama challenges athi certain challenges and now ngiyaphuma ngizuze lokho ngibenefithe lokho or ngifunde lokho bekunama challenges yebo akugula no nedloti lami ngingalana stand mangifika la kubaba wami ngakhula ngafundiswa konke ngathi ngifundiswe konke ngoba ngiyazibiza ukuthi ngiyinyanga today ngoba baba wami Msimango umuntu makafika kumi angine doubt ngamsiza okay awusichazele kancane usilo la uthokoza ukuthi yena usuka ogogo usuka eHammanskraal wena usuka kuphi ufike nini labo Msimango zacamako ke mnake ngoxhosa sicamako ndanibulisa ndingugogo ngobelana ngihlala apha eThembisa eClifffontein ndize apha kwaTata Msimango izofuna uncedo ndize nigula mna ke yamba nesithuba yamba nomndawo zonke ezo zinto ezihlangene kodwa ndize apha ndinengxaki ndingazi uba mandithini ndiyephi ndithini kodwa ndafumana uTata Msimango uTata Msimango wanifaka endleleni ndayazi indlela yethu esihamba kuyo ke so ile ndide ndafikelela kuyo ngoku ndifumene ukuthi ndiyapasile sendiyakhona ukwenza isithunywa ukhuphula isithunywa ndiyakhona ukulapha nakumndawo kanjalo so into zakho ba kumsimango uzenze zaqaqeka kahle ama solutions okade wadinga onke watholile dala ndizula indawo ezininzi igqithi ndingafuneki kodwa uTata Msimango nguye oniqhaqhileyo konke kwalunga ngoku ndiyakwazi yonke into ndiyafumaneka eThembisa eClifffontein yonke into ihamba kakuhle no siyabonga kakhulu dokotela elakho lokugcina ngomsebenzi owenzile ungathini mhlawumbe usubakhipha ogogo laba sebawuqala umsebenzi mhlawumbe ukuthi siyazi ukuthi abantu mobafundisile into oyilindela kubona ukuthi laba yakhona basuke be representa wena njengothisha njengogobela ukuthi mabenza iflop ayikusho flop ugobela flop ibona so yilipho ngalisho ukuthi mabenza le baqhubeke bawuhlonipha umsebenzi wabo futhi bawenze ngokuyinikela nakuyimisela babe ngibaqame mina njengabantwana bami
sho ukuthi konke laba okwenza njengalokho usho baba bokwenza behalf of mina la ekhaya noma ngoba baphumile manje bahambile baya emizini yabo abakacoshwanga la ekhaya nani babukele emakhaya ngiyanikhulula ningaya kubothokoza laba la mina ngaba bethu abothokoza ngoba abantwana bami kodwa manje seyinyanga ningaya kubo nikhokele kubo nakhona lokunisolisako ngihlala nathi usibaba emsimango ngihlala naye ngingambambe emanambeni abamsimango ukuthi bamsimango sihambile siyakuthi umntwana wakho hey akenze njengawenza sona so kube khona insolo ndaba bita abantwana sekufanele ukuthi kimi ngubaba ngoba bakhulekile so nabo labaya khona ngibafisela okuhle ukuthi basebenze abantu kahle njengomsimango bafundele ukwenza la kaMsimango labakubonela kaMsimango benze njengomsimango yonke into abizohamba kahle siyabonga kakhulu njengokuyizweleke lambukela ukuthi siphethe ugogo ngapha nogogo ngapha ubabili labantu laba sebethwasile baqedile baphothile umsebenzi sebayasebenza bayakwazi ukuthi belithi ixazululo lezoyidingayo yakwazi ukuthi umvakashele eHammanskraal uzoyisho indawo atholakala kuyo soyenza ivideo yakhe nogogo ngapha ukhona la eThembisa eClifffontein usho nje ya kanjalo baba zokwazi ukuthi bavakashele siyabonga ukuthi kungezeka abantu abazokwazi ukuthi balethe usizo enelidingayo siyabonga